Iya mo kay pani dona rakso kala bakon pompeyu wan ki shunan kan ko wan ki ligan nalalak nan kanye wan ki kayong kapna karayong kapna wan ki speaker o yang ngusong ko kusana takan koros wan ki chief justice yang ngusong ko bungkan koros wan ki sabun map chon way sa cha punglap lang kap ngamaran ranwat program insuran pacho na station pemblem kapese irakan mapit polis pelatar ira menalau ke mukona baca yang muncul moi kona ngan ara kacin kubura ko yang gap pacolangan ataupun polis pelatar ne mei isa kesu mana kap men na arrested chungala ti sky kilometer arrested chungala sa kong wai panang somba mei sa kuwalu project re sa kayo ye churai kan pacon arrested Jacob Yohanes arrested ki wangata pokon polis kan Nelson William arrested ki Kaunapak, Kalisto Saltar arrested ki Sukauchin Changagoran and Sapon and Weipogan, Nianso Katierota, Chungala Sakawai, Up Changagoran and Sapon and Weipogan. Antero Mikael arrested ki Kaunapak. Neri second May, Riet Tresakeo, Yitraka Mapachuan arrested. Leeward Irons arrested ki Sukauchin Changagoran and Sapon and Weipogan, open Nianso Katierata, Misocha, Chungal Tribal License, Nianso Changagoran and Sapon and Weipogan. Reagan Chona arrested ki Chungala Sakawai was Silipon and Weipogan. Robinson Anton Pil arrested ki Sukauchin Changaki, Warren and Sapon and Weipogan. The Riesaka Yacharakan Mapachuan arrested, Alfred Allens arrested ki Kaunabuk, Pinit Sebastian arrested ki Chungala Sakawai was Silipon and Weipogan, O Pilkatirakta Chungala Sakawai Panang in Somba. Pilipoy Elias arrested ki Sukauchin Changagoran and Sapon and Weipogan, O Pilkatirakta Mi Pani Chokin Sakawai, O Changagoran and Sapon and Weipogan. Ignacio Rodriguez Jr. arrested ki Chungala Sakawai was Silipon and Weipogan. Kopi Atli arrested ki Chungala Sakawai Panang in Somba. J.T. Rosario arrested ki Kaunabak. Goodwin Edson Jr. arrested ki Sukauchin Changagoran and Sapon and Weipogan, O Pilkatirakta Nianso me Chungala Sakawai I Changagoran and Sapon and Weipogan. May Reisak Riao, Reakit Reisak Ew, Yacharaika Mapachuan arrested. K.R.K. Silas arrested ki Sukauchin Changagoran and Sapon and Weipogan. Fred Ori arrested ki Kaunabak. Jimbo Edse arrested ki Sukauchin Changagoran and Sapon and Weipogan. Nianso Pilkatirakta Mi Pani Chopin Sakawai Up Changagoran and Sapon and Weipogan. The mayor Isak Silu Riakiteo, Riakit Rezakeo, R.J. Kar arrested ki Kaunabak o Chungala Sakawai Panang in Sompa. Amanda Palsis Pil arrested ki Chungala Sakawai was Silipon and Weipogan o Chungala Sakawai Makata Pon and Weipogan. Jayla Martin arrested ki Kaunabak Nianso Chungala Sakawai was Silipon and Weipogan o Pil Katirakta Chungala Sakawai Panang in Sompa. Nerisa Payung Sombung what Sombung in May, Riagat Rezakeo, Yacharakan Pachuan arrested. Edward Tom arrested ki Kaunabak, Gary Panuelo arrested ki Sukauchin Changagoran and Sapon and Weipogan, Akata Anton arrested ki Song ang Kilang Marijuana ran in May Nan Che. Ibson Norman Pil arrested ki Song ang Kilang Marijuana ran amen in May Nan Che. Lottery Runway arrested ki Kaunabak, O.C. David arrested ki Sukauchin Changagoran and Sapon and Weipogan, o Nianso Katierata Mi Pani Chopin Sakawai Changagoran and Sapon and Weipogan. Nerisa Klimao and May, Riakit Rezakeo, Yacharakan arrested, Chimetkar arrested ki Chungala Sakawai Panang in Somba, Carvin Kalin arrested ki Kaunabak, John Su arrested ki Kaunabak, Asen Edmond arrested ki Chungala Sakawai o was Silipon and Weipogan, Fitzy Aldays arrested ki Chungala Sakawai was Silipon and Weipogan. Nerisa Kuno Yacharakan Mapachuan arrested, Rinko Tonga arrested ki Kaunabak, Marley
arrested ki near payang amen aramas choror. Mailin primo wasan pil arrested ki payang amen aramas choror. Johnny Boy Flores, Johnny Boy arrested ki chumana sa kong way panang insombar. Jason Sarat pil arrested ki kauna pa ko chumana sa kong way panang insombar. Jessica Johnny Boy arrested ki chumana sa kong way panang insombar. Auli Johnny Boy pil arrested ki kauna pa ko chumana sa kong way panang insombar. Nariisak suya churay kami pa chuman arrested. Eric Marsashik arrested ki kaunabak o bichungan sa kungway magkata po na langway pakan. Morgan Edward arrested ki kaunabak o bichungan sa kungway magkata po na langway pakan. Cartinia ifamily arrested ki chungan sa kungway panang insombar o bil kaunabak. Peri Takalonete arrested ki mi pani chapun sa kungway o changa po ranan sa po na langway pakan. Nariisak walu, ia curai kan mereka coba arrested. Anderson Smith arrested ki dia cuma ada sekongwai was-was asli pun ada ngui bukan. Dia coba berkati ya kita cuma ada sekongwai panang insomba. Howard Linus arrested ki cuma ada sekongwai panang insomba. Cuma ada sekongwai was-was asli pun ada ngui bukan. Norman Mataka arrested ki toagata menaras coror. Iris Mataka arrested ki Kagata Amen Armas Chor. Kayer Silas arrested ki chumala sa kungway magkata po ng way pakan. Barnes Rosabel arrested ki mi pani chapun sa kungway changa po ng sa po ng way pakan. Nariisak po iya churay kan may pachawan arrested. Junior Robert arrested ki chumala sa kungway parang insombar o pilkawanabag. Alright Artui arrested ki chumala sa kungway parang insombar o pilkawanabag. Jesney Rosario arrested ki chungale sa kongway o bilkaunabak. Level P. Ramos arrested ki mi pani chapun sa kongway o changa po rin ang sakto na ng way po. Nisibisa iya churay kami arrested. Ronnie David arrested ki chungale sa kongway o waswasa silibo ng way po o bilkaunabak. Nuna Edgar arrested ki kaunabak. Nisibisa kayo iya churay kami pachawan arrested. Clinton Source arrested ki chungala sa kongway was-was sa silibo ng ngui pakan o Maxon Source ki chungala sa kongway was-was sa silibo ng ngui pakan. Iiray kan ma-arrested sang ni sagsu wala ni sri sa kayo. Rakachin ko pura po yan kabesa yung ngui pakan. Ni sri sa kayo sampung watch, sampung May, sampung maapchan pachola niya ito. Pulis kan pachola nguya aray kayo channel inspection na option kapna. Nan mwing karakter patrol car cuman pukau kayu patrol lale nintuan awia inspection on police chorus on uniform cup legislature kacin kamanana muni kapan kap apalagi yang polis kan ni rano je polis sediakan tuamen yang coba tapi lengkap wia polis akademi nan main Bombay kerja polis akademi nan main traktor patrol car. Irai kan baca akademi watch, polisi national police sang Cube, national police sang Kusai, national police sang Bombay, o state police sang Kusai. Yang agi irai state police kan memye dan Bombay besakan jalan police akademi. 7 men leo kapese on way pokon, pagpag kuya uyang way pokon, pagi aja ikat-ikat dan nansung kasabun, nono kan bapakan kecil-kecil, sama macam iserikan pagi asu kapan. Irai depan, leleng kawan ni asam irai pan nagsang school. Kecai licet, iawan bakcai pan pacawan yang rai, terkecil yang rai, tami rai, iaw samar pan pacolai. Puan anso awal watch, kawan makayu lautan Bombay, serikan akin cungala sa kongway panang isomba. Mwen rapkat, yai makonang ansan anso ukset, imang ulianti bisak sayage, ulianti public safety, apmelan police and security, uya cungal kapangong bisak sayage, pagi rai kang kabesa nan wawa, Bombay, irakan mesansan and Pelian Police, State Department of Public Safety. Aimet mekan sa kala program watch, kalangan buko karusya, kasalili.